Sunday school basaba asesemiyabuya benge muntu basaba sengiyafusela bosingaye basaba bathi labasha egameni lenkosi labasha egameni lenkosi siyafusela labasha egameni lenkosi Haleluya sibekana bazalwane lidanga labo likhulu lo mephambi kwenu bazalwane Ngibongani ngobafa ukuthi bazalwane ngiyamthanda kakhulu Jesu Kristu waseNazaretha uyinkosi enisizwe kuphila kwami kungathi nje ungathi na uthatha inhlandi uyikhiphe emantini iyaye bese inhlandi iphelelwa kuphila kwami sengonabo kunanzi noma kuchokomana noma uphatha ngetathe ngothola Kristu ngiphusiswa nje incwadi yakubaseRoma chapter 12 verse 2 lo mbhali uyangibusisa kakhulu ungathi nje unike amandla ezinzaqhubeka ungipha amandla uyangiqinisa kule langa lelikhulu nje lebantu abasha kuthi nje asesilibuke bazalwane kancane sisihlephu kubufakazi bakho bazalwane ngokuthi ungathi ngeke ngashuka uKristu ngahlala kuye ngibambelele ngabo bonke bengiyiko ngoba yena usiphephelo sakhe amen lo mbhalo uphetha kokuthi nje ningalibikisi lelifu kodwa niguqulwe ngekwetingqondo kabusha ngekwentiwa kabusha kwengqondo yenu khona nitekwati kuhlolisisa lokuyinthando yaNkulunkulu nikwati lokuhle nalokwemukelekile nalokuphelele ngilandze nje namavila athi lengcingwana nje lencane siguqulwe tingqondo tenu na umuntu nje nakatalo amncane uyafika sikhathi lapho 5-6 weminyaka bese uthatha umbikiso esikolweni usuke nje sekufaka instilwa something engqondweni ivulwa ingqondo mina ke ngiyawuthi namhla nayiguqulo lengqondo yethu ibhekiswa ngoKristu ungabe umuntu uyawenda emhlabeni sekuguquliwe ingqondo yakhe haleluya kukhona nje phefumula ngokuthi engaguqulwa ingqondo yami ifaniswe neyakhe Kristu ungabe angayibonakala uKristu emhlabeni haleluya kubufakazi bami nje ukuthi ungathi ingaguqulwa malanga onke ingqondo yami ifaniswe neyakhe ilanga lebantu abasha bazalwane namuhla lelikhulu lebantu abasha bazalwane sihloko salo sitholakala kuPsalms chapter 127 verse 4 lapho likhuluma khona ukuthi bantwana bebusha babo bafananiswa nesipiritual local babo esandleni selikhawe kubhala nje ukuthi umuntu lomusha kuyashiyana ukuthi uphethwe ngubani haleluya umuntu lomusha uphethwe ngubani kunemnyama nebukhanya nangabe aphethwe ngumbuso wasekumnyameni ngicela kungaqhubeki nganzi but nakaphethwe ngumbuso wasebukhanyeni umuntu lomusha utayena ithanda loNkulunkulu wethu lophilayo haleluya sekubhala ke kimi ukuthi nangisalungisa nje ngisalungiselela losuku lolu kugcwale indzaba yaNkulunkulu nakakhuluma naJoshua ngicela sivule bazalwane incwadi yokuceda isikhathi ngicela nje sivule bazalwane encwadini yaJoshua chapter 1 verse 8 Agabongwe Jesu
Jesu makabongwe. Hallelujah. Hallelujah. Ngithembe kakhulu ngulamavi lathi cabangisisa kule ncwadi yemithetho imini nebusuku. Lokusho ukuthi angeke kwendeke kulomusha ahlale ngaphandle ukuthi asinde ngale ncwadi yemithetho. Lokusho ukuthi imini nebusuku uzinda ngayo. Kungani uphethwe uTristu lohlala kuwo. Ngicela ukucacisa abazalwane kunendingwana lencane. Likhawe umuntu lokhona kulwa imba ayinqobo. Bantwana bebusha babo laba bafananiswa nemibisholo esandeni selikhawe. Lokusho ukuthi lo muntu lomusha ungilobisholo. Lo muntu lomusha ungilobisholo la sandeni selikhawe. Ungilobisholo la sandeni selikhawe. Lokusho ukuthi uphethwe ngubani lomusha? Uphethwe uTristu. Iqala phinzana, iqala kuphenduke. Ufuna ukuthi umuntu omusha aqale ekubukele bani? Ebukele Kristu kuqala kuze adophatha. Hallelujah. Hallelujah. Ufuna ukuqala umuntu omusha aqale ekuphathweni kuKristu. Lombhalo uveta ukuthi encwadini yabaseRoma 12, encwadini yabaseRoma chapter 10 verse 17 uthi kukhona umuntu angekufa. Lo mbhalo uthi kukhona umuntu angekufa. Kufa lidla uNkulunkulu. Liyayifika emhlabeni kitiyo bese umuntu omusha so uyaphenduka. Asangaphenduka bese kuyadalwa ngemandi. Sekuphelele so ungenile kusasa. So uphethe first. Then so ufananiswa nemqinisho lesandla. Hallelujah. 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 So uyaqhubeka uyakhuluma ngeNkulunkulu ukhuluma naJoshua. Uthi Joshua ngitawuba nawe njengoba noMoses nangana. Kuphela ungayithebeseli yonke imiyalo lemayini Moses. Kuze ukhole ukuyigcina imiyalo. Hlala evini lakho. Bhala ngeta ukuthi sibaphathi bemfihlakalo sithi khona itelevangeli. Lelive kanisati. Thina lokuthi sikhona ukuphatha imfihlakalo sezulwini. Siphethwe kunayimanuwa. Sithola kunayimanuwa lelive laba. Hallelujah. Hallelujah. Angeke ngikhona kwenda kwathi kwami. But nasemgwelele manual kini. Ngemukele Kristu. Titawumbula letimfihlakalo. Kungako lo mbhali athi sibaphathi betimfihlakalo zasezulwini. Sidathi nanti timfihlakalo zasezulwini. Sebisile Jesu wathi angeke asishiye sona. Utasishiya ngomuntu wena. Umuntu lomuntu nasekemukele Kristu sipho sababe bonke sibese siyetha siyadinga. Bali kuyavuleka imithombo emani inside our bellies bese kuyaflow sekubuyeka letimbo tamoya lapho nomntu lokusho ukuthi kumqoka ukuthi aphathe likhawe linamani njengoba uKristu kaqoka nathi siyawuqoka ngaye Kristu. Asinqobi ngemkhonza kwethu noma ngekwati kwethu but sinqoba ngaye lusila ulako. Hallelujah. 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 Uyakhuluma Jesu uthi mina ngingumvini nomona wona ligala kimi lingatheli ngiyalijuba ngimphose echibeni lemlilo but lithela noma ngabe lithela kancane ngiyalithela kusethele kakhulu. Ukuthi leli gala likumvini nomona wona alukade ihlale nje aliqondeni nje liphethe Christ box. Hallelujah. 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 Lo munye uyabekisa lenkosi iyabekisa lebekisa ngetinkombandlela letatha ilishumi. Lenkombandlela letatha ilishumi letinye tibale kudala tathi nemafutha.
leti tatite mafutsa ekubalekudala leti lamantombazana wonke lawo bekahleli kanye naye kusamele umyeni kungathi ngidawuthi mina kunesikhathi lesi lapho khona sisamele umyeni sonke letinye talentitho labanye balabazana banemafutsa ngaphasi kwekubalekudala labanye balabazana mafutsa ngaphasi kwekubalekudala nabakitsa kanye labazana kumele kwabonakala ukuthi lona unomafutsa lona ude mafutsa bathi bagidza bonke kanye kuyabonakala ngemhla wekuphela nxa umyeni asafika livrekosi wathi ngabe siyafutsa make dlamini livrekosi Matthew chapter 25 Matthew chapter 25 verse number 1. Sihloko sithi umfanekiso ngetithombe letilishumi. Ngaleso sikhathi umbuso welizulu uyafanana netithombe letilishumi letathatha tibane tato taphuma tayawuhlangabeza umyeni. Letisihlanu tatitilima letinye letisihlanu tatihlakaniphile. Letinye tatitilima tathatha tibane tato kodwa talete tawaphatha emafutha ekukhanyisa. Kanti letinye tatihlakaniphile tathatha tibane tato tatiphathela nemafutha. Ngenxa yokwephuka kwemyeni kufika tetela tonke talala. Kwathi ekhathi nebusuku kwevakala umsindo kumenyetha kuthiwa nangu umyeni phumani nimhlangabele. Tavuka-ke tonke leto tintombi letatilishumi talungisa tibane tato. Leti letatitilima tathi kuleti letatihlakaniphile sipheli emafutha kulawa ngobe tibane tetfu tiyacisha. Kepha letatihlakaniphile taphendvula tathi cha ngeke asanele thine nani. Lokungcono hambani niye kulaba bathengisako niyatithengela kubo. Tathi tisehambile tiyawuthenga wefika umyeni. Leti letatilungile tangena kanye naye edzilini lemshado umnyango wavalwa. Emva kwesikhathi tifika letinye tintombi tathi Nkosi, Nkosi sivulele. Kodwa umyeni waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini anginaki. Ngakho-ke lizani ngobe lilanga nemzuzu ningakwazi. Hallelujah. 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 Sekuyakhanya lebazalwane ukuthi leti letatihlakaniphile takuhlala njena leti letatilibele bathi tilungisile ngesiphetho sekuphila kwabo. Hallelujah. Tatilungisisile timthetho eJesitameni enkosi nemsindisi wekuphila kwabo. Tasetiyahla setivuya nje enkosini tihleli tiyati ukuthi siwendile umsebenzi. Mhlambe sengonile phambi kwenkosi ngiyakhuphuka ngijika ngiyabuka ekonzeni ngifike ngicele iqolo ngoba lokuphendula kuye kuyamsida ngokulosweni mfana kungilokhulelwe longathi noma engayini longakakhulelwa uhle noma engayini. Haleluya. Uyatilungisisisa asilombhali labo labanethemba lenjalo bathi hlambulula njalo impela kuvuma namagana tinsuku tonke taphila kwakho kungathi letintombi tathi nasethiwa sekugiditela umhlaba sowuveta ukuthi nanti timpawu temyeni sowuyeda solotihleti letintombi letatilibele tithi akunankinga konke kukahle letinye letihlakaniphile tihleli kanye nabo atihlupheki thina nekubatshela ukuthi lungisani thina sinawo amafutha tibane ntethe bashe nje konke kukahle bathi ngemhla wephela ngase uyavuka umehluko lasaze kubuya sekwenza amafutha takhanda ukuthi nemiyeni sovalile umnyango soveka igama lokuthi kanginati lokumgcoka ke
emusha lokufananiswa nemcibisholo esandleni sekhawu bekuthi alungise impela yakhe naJesu, indzaba yakhe naJesu. Ayilungise namuhla kusesenesikhathi. Sinakakhuluma uMapostle Paul uthi anginamahloni lekuvangeli ngoba lingemandla liyindlela yababe lakhombisa ngayo ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu asakaphikelwe ekusindisweni. Namuhla ndawuthi nje kulomusha usesandleni semcibisholo. Mina usafananiswa nemcibisholo esandleni sekhawu. Maye impilo yakho ingaba yini kangakanani na ingaphatha uKristu. Maye nangatithathela Kristu kungaba kuhle. Maye nangatifakela inhlanhla nemali nekwatana naye. Sithi sigitha nje sithekula njengomathole la ngoba thina nawo benefits siyachekula la. Sijabuliswa umbuso lodabu. Akusithi unombuso lodabu ngoba siyazi ukuthi kunembuso lodabu lesiyakiyo lela siyakhona. Uyamjatshula. Ngiyawushiya Nkosi Amen.